Igihugu cyose gitekanye kiba gifite abanyabwenge, abasirikare bahawe imyitozo imwe ya nyuma, amahugurwa ya gisirikare, kujya ku rugamba gucishwa mu bigoye kurusha ibigoye. Ibyo bikorwa kugira ngo igihugu kigume gishikamye, cyegamye kandi cyemye. Byose babikora batizigama, ubwitange, ubuhanga no kurinda ubusugire bw'igihugu. Mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda hari abasirikare bagaragaje umutima ukomeye wa gisirikare cyane ku rugamba no gukoresha ubwenge, ubuhanga ku miyoborere bafite y'igihugu cyababyaye. Mu Rwanda rwo hambere rwamye ruyoborwa n'abanyabwenge duhereye ku mwami Ruganzu wa II Ndoli, umwami w'u Rwanda wagenderaga ku mitekerereze y'abanyabwenge n'abajyanama mu bijyanye no kugena uburyo bwo kurinda ubwami n'igihugu. Abo banyabwenge bari inshuti z'ingenzi z'ubwami n'umwami, bakamugira inama ku bijyanye n'umutekano, imitegekere y'igihugu, ubukungu n'intambara. Ibyo rero byaje kukukira muri bene Kanyarwanda, na n'ubu ruracyafite abazira umwaga b'abanyabwenge cyane mu buyobozi bwose dufite uyu munsi. Hano tugiye kurebera hamwe abajenerali b'ingabo 10 zikomeye zikingiye kandi zakingiye u Rwanda kugeza uyu munsi mu buhanga bafite budasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda, kandi ruhagaze rudadiye bimwe bidadiye, umwanzi atabona hapfumurira ngo yinjire. Icyo usabwa hano wowe ni kimwe: reba iki cyegeranyo neza witonze kugeza ku musozo wacyo kugira ngo usobanukirwe byinshi akantu ku kandi kuri bo. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Hano tugiye guhera ku mwanya wa 10 tumanuka hasi tugana ku mwanya wa mbere. Gusa hano kuba twabatondetse gutya si uko umwe arusha undi, ahubwo twakoze urutonde rwacu kugira ngo tubereke neza ibigwi, amateka ahambaye y'abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, bahinduye amateka y'u Rwanda kuyagira meza, bakoze iby'indashyikirwa kugera no ku gutanga amagara yabo kugira ngo nge nawe tube turiho, tugumye kubaho no mu gihe kiri imbere, abadukomokaho n'abazadukomokaho bazagumye kubaho no mu gihe kizaza. Ahubwo se uratekereza ari nde uri ku mwanya wa mbere? Tubane kugeza kirangiye. Icyegeranyo kiryoheye amatwi kubera inkuru n'amateka adasanzwe ya bamwe mu bajenerali bakomeye mu Rwanda bakubiyemo. Ku mwanya wa 10 hariho General Dani Munyuza. Uyu ni umujenerali ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda bidashidikanywaho, akaba umugabo wavukiye mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu cy'imisozi igihumbi, ndavuga u Rwanda. Akaba yaravutse mu mwaka w'1960, kugeza ubu akaba afite imyaka 65 y'amavuko. Amashuri abanza n'ayisumbuye yayasoreje mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho yakuriye nk'impunzi. Uyu ni ingabo idasanzwe kuko n'umwe mu basirikare baje kubohora igihugu cy'u Rwanda kuva urugamba rwatangira, ariko utariki ya mbere Ukwakira mu 1990, aho isasu rya mbere ryavugiye Kagitumba muri prefectura ya Kibungo, ubu ni mu karere ka Nyagatare. Uyu Munyuza yabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, Inspector General of Police, kuva mu Kwakira muri 2018 kugeza muri Gashyantare mu mwaka wa 2023, ubwo yasimburwaga na Flex Namuhoranye. Naho mu gihe yayoboraga polisi yashimangiye iterambere rya polisi, ubunyamwuga n'imikoranire n'ibindi bihugu mu kurwanya ibyaha byambukiranya imipaka. Ariko mbere yo kugirwa Inspector General of Police, buriya yari umuyobozi mukuru wungirije wa polisi y'u Rwanda. Naho mu gihe cyose yakoraga muri polisi yazamuwe mu ntera inshuro nyinshi, harimo no kugirwa Commissioner General of Police muri Mata mu mwaka wa 2021. Gusa mbere yo kwinjira muri polisi y'u Rwanda, uyu General Dani Munyuza yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel mu ngabo z'u Rwanda RDF, kandi yabaye umwe mu bayobozi bakuru mu ishami ry'ubutasi bwa gisirikare cy'u Rwanda G2. Akaba kandi icyo gihe yari ashinzwe gukurikirana byimbitse ibikorwa by'iperereza n'umutekano mu gihugu hose. Uyu yagize uruhare ntakuka mu guhashya ibyaha ndengakamere, abigize intagondwa mu iterabwoba mu mitwe yitwaje intwaro. Muri Kanama mu mwaka wa 2023, nyuma yo kuva ku buyobozi bwa polisi, uyu Dani Munyuza yagizwe ambasaderi w'umudiplomate w'u Rwanda mu gihugu cya Misiri, Egypt. Ni nabwo muri uwo mwaka yashyikirije perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri icyo gihugu. Kugeza ubu anahagararira u Rwanda mu gihugu cya Libya, aho yashyikirije impapuro muri Gashyantare mu mwaka wa 2025. Naho amateka ya General Dani Munyuza agaragaramo urugendo rurerure mu nzego z'umutekano z'u Rwanda, haba mu gisirikare na polisi, mbere yo kwinjira mu nshingano za diplomasi ambasaderi w'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 dusangaho Lieutenant General Retired Charles Kayonga, umugabo wavukiye mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda.
ari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri. Kugeza ubu ni umugabo ufite imyaka 63 y'amavuko. Charles Kayonga yaje gukurira mu gihugu cya Uganda, niho yize amashuri abanza, ayisumbuye n'aya kaminuza. Ni naho yaboneye impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza, Bachelor of Art Degree, muri kaminuza ya Makerere University, n'ubundi mu gihugu cya Uganda. Uyu rugendo rwe mu bya gisirikare yatangiriye muri Uganda, kuko akimara kurangiza kaminuza yahise yinjira mu gisirikare cya Uganda, cyari cyiganjemo ingabo z'Abanyarwanda bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora Uganda rwatangiye tariki 26 Mutarama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu, rurangira ingabo za National Resistance Army NRA bafashe umurwa mukuru Kampala. Nuko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda Charles Kayonga yazamuwe mu ntera ajya mu cyiciro cy'abasirikare bakuru ba NRA kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, ubwo ingabo za RPA Inkotanyi batangiraga urugamba rwo kubohora u Rwanda. Jenoside yakorewe Abatutsi itangira gushyirwa mu bikorwa muri Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Charles Kayonga yarayoboye batayo ya gatatu yamenyekanye ku izina ry'ingabo 600, abandi bitaga Rukaga. Yari igizwe n'abasirikare b'indobanure boherejwe na Paul Kagame, wari uyoboye urugamba rwo kubohora igihugu ku ipete rya Major General. Kuva icyo gihe Charles Kayonga yakomeje kuyobora abasirikare mu nzego zitandukanye, kuva kuri paratoni kugeza kuri batayo. Akazi yakomeje na nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, no mu gihe cy'ibitero by'abacengezi cyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Nyuma yaho yagiye kwiga mu ishuri rya US Army Command and General Staff College mu mujyi wa Fort Leavenworth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma hagati y'umwaka w'ibihumbi 2000 na 2002 yagizwe umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bijyanye n'umutekano. Muri 2002 nabwo Lieutenant General Charles Kayonga yagizwe umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka kugeza muri 2010, ubwo yashyirwaga ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda za RDF, Chief of Defense Staff CDS, kugeza muri 2013. Hanyuma muri 2014 ajya guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ubushinwa kugeza muri 2019 ambasaderi w'u Rwanda. Nyuma yo kuva mu gihugu cy'Ubushinwa yakomeje imirimo itandukanye nk'umusirikari wa RDF kugeza ku tariki 30 Kanama umwaka wa 2023, ubwo yemererwaga n'umukuru w'igihugu kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibigwi bya Lieutenant General Charles Kayonga wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda byamuhesheje imidari itandukanye, irimo wo kubohora igihugu no guhagarika Jenoside, uwitwa Foreign Champion Medal, uwa Combat Service Ribbon n'uwa Combat Action Ribbon. Charles Kayonga kugeza ubu ni ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Turukiya kuva ku wa 29 Ugushyingo umwaka wa 2023. Akaba yarashakanye na Caroline Rwivanga, bakaba bafitanye abana 3. Uyu mugabo yagiye akora operasiyo nyinshi zikomeye kandi zitandukanye, harimo nk'iyo yagizemo uruhare rukomeye benshi bazi nkitwa operasiyo Umoja Wetu, yagizwemo uruhare n'ingabo z'ibihugu bibiri by'ibituranyi, ndavuga ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'iza Kongo FARDC, yabaye muri 2009 ari mu kwezi kwa mbere. Iyi operasiyo yari ifite intego yo kurandura no gusenya ibirindiro by'umutwe wa FDLR byari bigizwe ahanini n'abasize bisasiye inzirakarengane muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Operasiyo irangira bacinya akadiho na murare n'ibyishimo byinshi nyuma y'iyo operasiyo Umoja Wetu, nk'uko namwe muri kubyibonera. Uyu mugabo kandi aracyafatwa nk'umwe mu ngabo ikomeye y'igihugu y'inzobere ku mutekano w'igihugu. Ku mwanya wa 8 dusanga General Patrick Nyamvumba. Uyu mugabo yavutse ku tariki 11 Kamena umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi. Kugeza ubu akaba afite imyaka 58 y'amavuko. Yavukiye mu cyahoze ari Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Uyu yabaye impunzi mu gihugu cya Nigeria ndetse na Uganda. Akaba ari umusirikare w'umuhanga, akaba inararibonye cyane mu bikorwa bitandukanye. Kandi uyu yinjiye mu gisirikare akiri muto cyane, yinjira mu ngabo za RPA Inkotanyi icyo gihe zibohora igihugu. Yahoze kandi ari ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Chief of Defense Staff CDS, aza kusimburwa muri 2019 na General Jean Bosco Kazura. General Nyamvumba nyuma bahise bamujyana ku mwanya wa Minisitiri w'Umutekano, akaba yarawumazeho amezi 6. Nyuma yaje kuwukurwaho tariki ya 27 Mata umwaka wa 2020. Gusa mbere yaho gato uwo mwanya atarawukurwaho
tariki ya 23 Kamena muri 2013 nibwo General Patrick Nyamvumba yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, nawe asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga wari usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo. Icyo gihe General Nyamvumba yarasoje imirimo ye nk'umuyobozi w'ingabo za Loni zibungabunga amahoro mu gace ka Darfur, yayoboye kuva muri 2009 kugera muri 2013. Uyu General Patrick Nyamvumba yarangije mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Nigeria, ndetse yize mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Zambia ryitwa Zambia Defense Service Command and Staff College. Nyuma yaho yize mu ishuri ry'ingabo ryigisha amahoro muri Afurika y'Epfo muri 2003. Kandi uyu General Patrick Nyamvumba afite ubunararibonye mu bijyanye n'amahugurwa n'inama zitandukanye ku bijyanye n'ivugurura ry'inzego z'umutekano, security sector reform, amategeko mpuzamahanga agenga intambara, ibikorwa byo kubungabunga amahoro, ndetse n'amahugurwa y'abayobozi ku rwego rwo hejuru yagiye abera muri Afurika ndetse no muri Amerika. Hagati y'umwaka w'1998 n'uw'1999 yabaye umuyobozi ukuriye ibikorwa, igenamigambi n'imyitozo ku rwego rw'icyicaro gikuru cy'ingabo. Yayoboye ikigo gishinzwe gutegura abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro kuva muri 2004 kugera muri 2007. Indi mirimo yashinzwe harimo kuyobora itsinda ryiga ihurizwa hamwe ry'umutwe w'ingabo z'u Rwanda, kuyobora komite ishinzwe ingengo y'imari y'ingabo, ayobora n'umushinga wari ushinzwe kwiga ishyirwaho ry'ishuri rikuru rya gisirikare. General Nyamvumba yanabaye kandi intumwa ihuza u Rwanda, Afurika yunze ubumwe, African Union n'umuryango w'abibumbye, aho yagiye ashingwa kuganira n'inzego zo gusinya amasezerano y'ubufatanye. Ahagarariye igihugu cy'u Rwanda, yabaye umuyobozi w'ishami rikuru rya gisirikare rishinzwe gucunga ibikoresho. Muri 2007 yanabaye perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare, kandi afite imidari myinshi irimo kubohora igihugu, uwo guhagarika jenoside, uw'urugamba rwo hanze y'igihugu, uwishyirwaho ry'umukuru w'igihugu, uwo kuyobora ingabo, uw'ibikorwa byo guteza imbere igihugu, umudari witiriwe Nili, n'uwo gukorera Loni igihe kirekire. Gusa General Patrick Nyamvumba ari muri 2024 yagizwe ambasaderi w'u Rwanda binyuze mu nama y'abaminisitiri by'u Rwanda, ambasaderi High Commissioner w'u Rwanda muri Tanzania, asimbuye ambasaderi Fatou Harerimana. Ku mwanya wa 7 dusangaho Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi. Yavutse mu mwaka w'1967, kugeza ubu akaba afite imyaka 57 y'amavuko. Ubu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere. Afite kandi uburambe, ubunararibonye bw'imyaka irenga 30 mu gisirikare cy'u Rwanda. Yanabaye umuyobozi mukuru w'ibyiciro bitandukanye mu ngabo z'igihugu, harimo iya batayo, brigade ndetse na diviziyo, haba mu bihe by'amahoro ndetse no mu bihe by'intambara. Yanabaye umuyobozi mukuru mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, ndetse n'umuyobozi wa diviziyo y'ingabo zikoresha imodoka z'intambara, Mechanized Division. Lieutenant General Mupenzi yitabiriye ndetse anasoza amasomo neza ya gisirikare mu Rwanda, mu karere ndetse no mu mahanga. Yize mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Karen mu gihugu cya Kenya. Yize amasomo ajyanye n'imiyoborere y'ingabo mu mashuri ya gisirikare mu gihugu cy'Ubwongereza, Nigeria ndetse no mu gihugu cy'Ubushinwa. Kandi afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'umutekano n'ubumenyi mu mibanire mpuzamahanga, yakuye muri King's College London mu gihugu cy'Ubwongereza no muri kaminuza zo muri Kenya. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu miyoborere. Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi yabaye umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bw'amahoro mu muryango wa Afurika yunze ubumwe i Darfur, naho muri Sudani y'Epfo yabaye umuyobozi w'ingabo Sector Command mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye. Uyu Lieutenant General Mupenzi yitabiriye ndetse agira uruhare mu myitozo ya gisirikare yari igamije guha ubushobozi bukwiye ingabo za Afurika ziteguye gutabara ndetse n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Yitabiriye kandi inama nyinshi n'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru, harimo ibyateguwe n'ikigo nyafurika cy'ubushakashatsi cyashinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yitabiriye amahugurwa agenerwa abayobozi bakuru mu kongerera ubumenyi mu bijyanye no kubungabunga amahoro, yabereye mu kigo cya International Peace Support Training Center muri Kenya. Naho mu buzima bwe bwite, Lieutenant General Mupenzi arubatse, akunda gukora siporo yo kwiruka, jogging, no gusoma ibitabo bitandukanye bijyanye n'amateka y'igisirikare. Ku mwanya wa 6 tuhasanga General Retired Ibingira Fred, n'umwe mu basirikare bakuru bakomeye b'u Rwanda rufite, wamenyekanye cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Uyu yavutse mu mwaka w'1964, avukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ubwo bari mu buhungiro.
akaba ari naho yize amashuri yisumbuye ahitwa Gisozi Senior Secondary School muri Uganda. Gusa mbere yo kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, General Ibingira yafashije Perezida Yoweri Kaguta Museveni kurwana urugamba rwo kubohora Uganda. Nyuma nibwo yinjiye mu ngabo z'u Rwanda za Rwanda Patriotic Army RPA, ahita ahabwa n'ipeti rya ofisiye commissioned ari mu mwaka w'1987. Ibingira Fred yagiye akora imirimo itandukanye mu mwuga wa gisirikare, harimo nko kuyobora batayo zitandukanye. Nko mu mwaka w'1987 yabaye umuyobozi wa Paratoni, naho mu mwaka w'1988 nabwo aba umuyobozi w'ikigo cya gisirikare. Mu mwaka w'1989 nabwo aba umuyobozi wungirije wa batayo ya 7 BN mu rugamba rwo kwibohora. Yabaye umuyobozi wungirije wa batayo ya Task Force A, naho mu mwaka w'1990 n'1991 aba kamanda wa batayo ya 7. Muri uwo mwaka kandi yabaye kamanda wa batayo A Mobile Force. Uyu kandi yabaye umwe mu bayoboye ibikorwa bya gisirikare bya Operation Turquoise, byatumye ingabo za RPA zibasha gufata Butare no guhagarika jenoside mu bice bitandukanye by'igihugu. Nyuma y'urugamba yakomeje kugira imyanya ikomeye muri Rwanda Defense Force, irimo kuyobora division ya mbere kuva muri 2003 kugeza muri 2010, kandi yabaye umugaba mukuru w'inkeragutabara Reserve Force Chief of Staff kugeza muri 2018 ubwo Major General Aloys Muganga yamusimburaga kuri uwo mwanya. Nuko muri 2018 yazamuwe mu ntera agirwa general full general bikozwe na Perezida Paul Kagame. General retired Fred Ibingira afitanye isano ya hafi n'umuryango wa Perezida Paul Kagame. Bombi bakomoka mu gisekuru kimwe cy'Abanyiginya, nk'uko byahoze na kera k'Abanyarwanda turi bamwe tuturuka kuri bene Kanyarwanda, umwana wa Gihanga Ngoma Ijana. Uwo nawe afatwa nk'umwami wa mbere wubatse u Rwanda rwa kera rwashinze imizi n'ubu. Kugeza ubu General retired Fred Ibingira ari mu kiruhuko cy'izabukuru nk'umusirikare mukuru. Perezida wa Repubulika aherutse kwemera ubusabe bwabo bwo gusezera mu ngabo z'u Rwanda Reserve Force maze akaritayaringa. Ni umugabo ukunze kugaragara cyane mu biganiro byerekeye amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, ahanini atanga ubuhamya. Nko mu biganiro aherutse gutanga muri uyu mwaka wa 2025, General Ibingira yagaragaje ko u Rwanda aho barutera baturutse hose biteguye gusigasira ubusugire n'umutekano by'u Rwanda, kandi ko abasirikari baritayarinze biteguye kururwanirira mu gihe rwaba rwatewe. Ubu uyu munsi igihugu cyacu gitewe, retirees turi hanze n'abarabacyuye mu masaha atarenze 8 cyangwa 10 twaba twabonye inshingano twebwe abasaza, yadushyira muri pozisiyo z'igihugu zose tukazinjiramo. Bariya batoya bari active bagasohoka igihugu, nawe adusohora mu ndake. Anashimangira ko ubuyobozi bwa Perezida Kagame ari bwo shingiro ry'amahoro n'umutekano ufatwa nk'umutima w'igihugu. Uyu General Ibingira afite urugo rubatse kuko yashakanye na Marie Makire Munganyinka, bafitanye abana 3 beza cyane. Ku mwanya wa 5 tuhasanga General retired James Kabarebe. Uyu yavutse mu mwaka w'1959, kugeza ubu afite imyaka 66 y'amavuko. Uyu yakuriye Ibanda Ikazo mu majyaruguru ya Uganda, ahigira amashuri abanza mu ishuri ribanza ryitwa Kiamate ryo mu majyaruguru ya Uganda. Naho icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yakize mu kigo cya Kambalenga Secondary School muri Masindi, Munyoro mu majyaruguru ya Uganda. Naho icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yayize mu kigo cyitwa St Henry College Kitovu ari mu mwaka w'1979. Naho kaminuza yayize muri Makerere University n'ubundi muri Uganda, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu na politiki, Bachelor's Degree in Economics and Politics. Yaje gukomereza amashuri ye ya gisirikare mu gihugu cya Cuba no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho urugendo rwe rwa gisirikare yarutangiye muri RPA Inkotanyi ari mu mwaka w'1990. Uyu yayoboye igitero cyafashe bugwate Kigali ari muri 1994, kandi yabaye umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ari mu mwaka w'1997. Uyu mirimo yakoze nuko yashyizwe ku mwanya wo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Chief of Defense Staff CDS ari mu mwaka w'2000, aza kuvaho ari muri 2010 asimbuwe na Lieutenant General Charles Kayonga. Nyuma yo kuva kuri uwo mwanya yagizwe Minisitiri w'Ingabo, Ministry of Defense, ndetse yabaye n'umujyanama ukomeye wa hafi wa Perezida mu by'umutekano. Kabarebe uyu ni ingabo, umusirikare w'umuhanga bitagibwa impaka kubera ubuhanga bwe
gushishoza yarangije kwerekana yaba ku rugamba ndetse no kubaka igihugu. Kuri ubu General Retired James Kabarebe ni umunyamabanga wa leta, Minister of State ushinzwe ubufatanye bw'akarere, Region Cooperation mu rwego rw'ububanyi n'amahanga mu Rwanda kuva mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'2023. Bivuze ko ashinzwe guteza imbere ubufatanye hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere mu bikorwa by'ubukungu, umutekano n'iterambere rusange. Ku mwanya wa 4 tuhasanga Major General Lucky Karusisi. Uyu ni umwe mu basirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF. Afite amateka maremare mu gisirikare. Uyu mugabo yavutse mu 1976. Bivuze ko afite imyaka 49 y'amavuko. Akaba azwiho gukunda imyitozo ngororamubiri, siporo cyane. Amakuru amwe avuga ko yavukiye Kinshasa mu cyahoze ari Zaire, ubu ni DRC. Uyu yari umuyobozi mukuru w'umutwe w'ingabo zidasanzwe zari zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu za Special Operations Force COF. Naho muri Werurwe mwaka w'2025 yaje kwimurwa kuri uwo mwanya maze ashyirwa ku buyobozi bukuru bwa RDF ategereje izindi nshingano. Ndetse kandi yari mu basirikare bari imbere mu rugamba rwo kubohora igihugu rw'inkotanyi, kuko yinjiye mu gisirikare ari mu mwaka w'1992. None hari mu mwaka w'1995 yagiye kwiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, National University of Rwanda, ahasoreza mu mwaka w'1999 mu ishami ry'ubwubatsi, Civil Engineering. Nyuma yaho yakoze amasomo atandukanye ya gisirikare harimo n'aya Special Force, maze nyuma yagiye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akora impamyabumenyi ya Master's Degree muri Environmental Engineering muri 2010. Kandi yakoze mu mutwe udasanzwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu, Republican Guard VIP Protection Unit, aho yarindaga bikomeye Perezida Paul Kagame mu bihe bitandukanye, harimo nko muri 2003 na 2004. Icyo gihe yari afite ipeti rya Second Lieutenant nk'uko twabigarutseho hejuru. Kandi yagiye azamurwa mu ntera mu mapeti, aho muri 2019 yagizwe Brigadier General ndetse aza kugirwa Major General ari mu mwaka w'2023. Bitewe n'amasomo ya Civil Engineering yanagize uruhare mu bikorwa by'ubwubatsi butandukanye byakorwaga n'ingabo z'igihugu kubera ubuhanga n'ubunararibonye afite mu bwubatsi. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo nuko ari musaza wa Dr. Diane Karusisi, umuyobozi mukuru wa Bank of Kigali nka CEO wa banki. Ndetse Major General Lucky Karusisi arubatse afite urugo. Kugeza ubu yibarutse abana 4 beza cyane. Mu mwaka w'2025 Major General Lucky Karusisi yasimbuye ku buyobozi bwa Special Operation Force COF na Brigadier General Stanislas Gashugi, maze ategekwa gutura ku cyiciro gikuru cya RDF mu gihe cyo gutegereza izindi nshingano. Ku mwanya wa 3 tuhasanga Brigadier General Donald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF, akaba n'umuyobozi mukuru w'ishami rya gisirikare rishinzwe itumanaho n'abaturage, Public Relations Department of MOD RDF. Yashyizwe kuri uyu mwanya mu Kuboza mwaka w'2020. Icyo gihe yari afite ipeti rya koroneri. Kandi yabaye umuyobozi uhuza amasomo mu ishuri rikuru rya RDF ryigisha ibya gisirikare, Command and Staff College i Nyakinama mu karere ka Musanze, kuva mu Gushyingo muri 2018 kugeza mu Kuboza mwaka w'2020. Yabanje no kuba umuyobozi uhuza amasomo y'abasirikare bato, Junior Command and Staff Course. Yabaye kandi umwarimu woherejwe mu ishuri rya gisirikare rya Tanzania, Tanzania People's Defense Force Command and Staff College Arusha, kuva muri Nyakanga muri 2016 kugeza muri Kamena mwaka wa 2018. Yabaye kandi umuyobozi mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu, Republican Guard Unit, bakoranye igihe kirekire muri uyu mutwe, aho yabaye umuyobozi w'ishami ry'ubutasi n'umutekano, Head of Security Intelligence Deputy, kuva muri 2006 kugeza muri 2013, ndetse aba n'umurinzi wa hafi w'umukuru w'igihugu. Uyu yinjiriye mu gisirikare nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bitewe n'icyifuzo cyo gutuma bitazongera ukundi. Yabanje kuba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda kuva mu mwaka w'1999 kugeza muri 2003, akora mu myanya itandukanye mu bigo bya gisirikare cya RDF. Akaba umugabo wize mu ishuri rya gisirikare rya Fort Leavenworth i Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakuye impamyabumenyi ya Master's Degree in Military Art and Science, cyangwa se impamyabumenyi ya Masters mu bumenyi n'ubuhanzi bwa gisirikare. Brigadier General Donald Rwivanga azwi cyane mu gutanga ibiganiro no gusobanurira abanyamakuru, urubyiruko n'abandi banyarwanda amateka y'u Rwanda,
urugendo rwo kwibohora, indangagaciro za gisirikare ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda muri rusange. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, akaba umwe mu bagabo bafite ibigwi ntagereranywa mu gisirikare cy'u Rwanda, uhereye ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 n'ibindi bikorwa by'indashyikirwa yakomeje gukorana nyuma yaho. Uyu General Muganga afite imidari y'uruhurirane yagiye yambikwa mu bihe bitandukanye kubera ibigwi bye, akaba kandi yaragizwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF cyangwa se Chief of Defense Staff CDS, ariko tariki 5 Kamena umwaka wa 2023. Icyo gihe yarasimbuye General Jean Bosco Kazura, iryo zamurwa ryakozwe na Perezida Paul Kagame. Gusa mbere yaho gato, uyu Mubaraka Muganga bataramugira CDS, n'ubundi yarafite inshingano zo kuba umugaba w'ingabo za RDF zirwanira ku butaka. Uyu mugabo kandi afite ubunararibonye burenga imyaka irenga 35 mu gisirikare, aho yabaye umuyobozi w'ingabo ya diviziyo ya 4 kuva muri 2008 kugeza muri 2012, yongera kuba kamanda wa diviziyo ya 3 mu ngabo za RDF kuva mu mwaka wa 2013 kugeza muri 2015, aba kandi umuyobozi wa diviziyo ya mbere ya gisirikare kuva muri 2016 kugeza mu mwaka wa 2021, ndetse yanabaye n'umuyobozi w'inama y'ubuyobozi bw'iduka ry'ingabo. Ariko hano amakuru dukesha urubuga rwa murandasi rw'ingabo z'u Rwanda zerekana ko General Mubaraka Muganga yavutse mu mwaka wa 1967, ubwo bivuze ko kugeza ubu afite imyaka 58 y'amavuko, akaba n'umugabo wubatse ufite n'abana. Naho mu mwaka wa 1988 kugeza mu mwaka wa 1989 afite imyaka 22 gusa. Yagiye ku masomo ya gisirikare ku rwego rwa kadete mu kigo cya gisirikare cya Jinja muri Uganda. Ayarangije ahita ajya kwifatanya n'ingabo za RPA Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ni urugamba rwatangiye ku tariki ya 1 Ukwakira mu 1990. Rero umwanzi yaje gutsindwa, yemera gushyira ibirwanisho hasi, abandi barahunga, maze jenoside ihagarikwa ku tariki ya Nyakanga mwaka wa 1994. Nuko izina rya Mubaraka Muganga ryinjira ku rutonde rw'abasirikare babohoye u Rwanda bagahagarika jenoside muri uwo mwaka. General Mubaraka Muganga yayoboye ingabo mu bice bitandukanye by'igihugu, abigenisha n'izindi nshingano zikomeye mu rugamba rwo gusana igihugu cyari cyarasenyutse mu nzego zose z'ubuzima, ari nakakomeza kwihugura mu bya gisirikare. Nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ya Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, igaragaza ko General Mubaraka Muganga yitabiriye amasomo mpuzamahanga ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru. Aya masomo yose yaje yiyongera mu mpamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza cyangwa se A0 afite mu bijyanye n'imiyoborere Public Administration, naho amapeta aheruka yagiye ahabwa yabanje guhabwa irya Lieutenant General ryambitswe n'umukuru w'igihugu His Excellency Perezida Paul Kagame, ariko tariki 4 Kamena umwaka wa 2021. Muri 2023 nanone Perezida Kagame yazamuye mu ntera Mubaraka Muganga, ariko wa gatatu tariki ya 20 Ukuboza 2023 ashyirwa ku ipeti rya Full General cyangwa se General byuzuye. Ibigwi mu mwuga wa gisirikare General Mubaraka Muganga amazemo imyaka myinshi ari ingabo idasanzwe mu bya gisirikare, byamuhesheje imidari ifite agaciro gakomeye mu byiciro bitandukanye bikurikira: umudari wo kubohora igihugu, umudari wo guhagarika jenoside, umudari w'ibigwi byo hanze y'igihugu, umudari w'ishimwe utangwa n'umukuru w'igihugu, umudari w'ibigwi n'ubwitange ku rugamba, umudari wo gusoza neza amasomo, ndetse ahabwa n'umudari w'ibikorwa bifitiye abaturage akamaro. Ni umugabo wagiye yitabira amahugurwa y'amasomo y'umwuga akomeye cyane atandukanye ku rwego rw'isi. Amwe muri yo naho yakoze amahugurwa y'abasirikare bato b'abofisiye Cadet Officer Course muri Jinja muri Uganda ari muri 1989, ndetse yitabiriye amahugurwa y'abakozi b'ingabo ku rwego rwa 3 Grade 3 Staff Course yabereye CSS Nyakinama muri Musanze, ndetse yagiye mu mahugurwa y'ubuyobozi bw'ubugenzuzi bw'ingabo Command and Staff Course yabaye mu mwaka wa 2005 muri Defense Service Command and Staff College muri Zambia. Akora amahugurwa y'ubwirinzi n'ubushakashatsi bwa gisirikare ku rwego rw'ubuhanga buhanitse Defense and Strategies Studies yabaye mu mwaka wa 2013 muri National Defense University of Pilolei mu gihugu cy'Ubushinwa. Akomeza kwihugura mu bijyanye n'ubumenyi burebana n'umugabane wa Afurika African Strategy Course mu gihugu cya Misiri ari muri 2008, ndetse n'ahandi henshi ku isi yagiye akora amahugurwa akomeye mu bya gisirikare. Ese urumva ari uri ku mwanya wa mbere? Ku mwanya wa mbere dusanga Intwari Leta Major General Fred Gisa Rwigema, yavutse ku tariki ya 10 Mata umwaka wa 1957, aza kwitaba Imana afite imyaka 33 y'amavuko. Imana ikaba yaramwisubije umwaka wa 1990.
Kuri ubu yaza kuba akiriho yari kuba afite imyaka 68 y'amavuko. Ariko intwari y'igihugu ntipfa, irasinzira kuko iba yarakoze byinshi bikomeye by'akamaro by'agaciro karemereye mu gihugu. Iyi ntwari yavukiye ahahoze muri Perefegitura ya Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda, ubu ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Nyamiyaga. Uyu mugabo yakuriye mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, aho yaje kwinjira mu ngabo za Uganda zitwaga National Resistance Army NRA. Icyo gihe zari ziyobowe na Yoweri Museveni, ndetse yanabaye minisitiri w'ingabo mu ngabo za Uganda. Fred Rugema Gisa, so that I will bear faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. Turebye mu rugendo rwe muri Uganda mu kubohora Uganda, yabaga ari mu bambere ku mirongo y'urugamba. Uyu mugabo niwe watanze order mu gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda, ariko utariki ya mbere Ukwakira mu 1990. Akazi gakomeye katazibagirana mu mitwe y'Abanyarwanda nuko yahatanye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, kandi ari imbere ku mirongo y'urugamba atizigama. Uyu mugabo yitabye Imana mu minsi ya mbere y'urugamba ari muri 1994. Akimara kuraswa yahise akoresha ijambo avuga ati ndarashwa, akoresheje ururimi rw'Igiswahili ati adui anapiga, nk'uko byagiye bisobanurwa mu bihe bitandukanye kuri bamwe mu basirikare bamurindaga ku rugamba. Yagize ati mbese ni ugukoramo gutya rimwe, abari hano bahita bayirasa, ariko muri ayo masasu niho havuye rimwe rifata leta. Nuko uko byagenze. Mu by'ukuri yaravuze ngo ndarashwa, nta rindi jambo yongeye. Ariko amateka y'intasibangana mu mitima y'Abanyarwanda arakibukwa, akubaka benshi buri munsi nk'intwari yatanze ubuzima bwayo kugira ngo nge nawe tube turiho uyu munsi. Ni umugabo, intwari ikomeye, irakibukwa mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tumubwire tuti ruhukira mu mahoro ntwari y'u Rwanda, Major Fred Gisa Rwigema, tuzahora tukwibuka. Ngayo nguko, ayo niyo mateka, ubuzima, abanyabwenge, amashuri ibigwi, abanyabigwi, intwari zakoze mu bihe bitandukanye u Rwanda rufite. Ese ninde ukunda, wishimiye, ugutunga utaruza amateka, ibigwi bye n'ibindi? Ari ku mwanya wa kangahe? Yitwa nde? Ntushyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi. Kandi niba mwakunze ibyo nkora, ibuka gukanda like kandi ntibagirwa gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Sawa murakoze, naho ubutaha.